Hürmetli vatandaşlar, kilesi 3 günde Respublikada yerli üzerlerinin vekillikli organlarına deputatlar, Tataristan prezidenti, şolay Töbән Кама округы boyunca Россия Федерация Devlet Dumасы hem Alabağa okrugu boyunca Tataristan Devlet Советі депутатларын isteme sayılar uzlaşa. Bu Respublikanın siyasi tırmışında büyük mühim vakıga. Biz barımızda Tataristan'ın muaylı yaşa urnu, her kim satıp alırlık yurt fatirler, emin yollar, layıklı hizmet hakkı hem şahsi üsüş için mümkünlükler teritoriyası bularak üsüğün tilibіз. Әлеге амбициоз planlarını үтәргә югары класслы белгечләр командасы гына сәләтле. Сайлау кампаниясе республикада андый кешеләрнең байтак булуын күрсәтте. Кадерле дуслар, сезнең күбегез кемне сайлаячагын белә һәм сайлау участокларына Татарстаныбызның үсеше өчен тавыш бирергә килер дип ышанам.